Sok od breze iz drveta. Sok od breze se dobija direktno iz drveta breze. Vrlo je jednostavan postupak kako se uzima sok. Nema nikakvog pravljenja, kuvanja i slično, nego se koristi svež sok. Sok od breze je slatkasta vodica iz drveta. Uzima se u proleće kada se drvo budi i kada kroz njega kreću sokovi. Sok se skuplja u martu mesecu kada kreće olistavanje. Pravo vreme početka listanja će u stvari zavisiti od geografskog područja i od spoljašnje temperature vazduha. Kako se uzima sok iz breze? Sok se uzima tako što se kora samog drveta izbuši na visini od 0,5 do 1 metra od tla, i to svrdlom burgijom ili sličnim alatom na dubinu od 5 cm. U rupu gurnete crevo odgovarajućeg promera, ali ne do kraja, a neko koristi kakvu cevčicu ili levak. Zavisi šta je kome na raspolaganju. Po potrebi, okolo zapušite rupu voskom ili žvakom da sok ne bi curio sa strane. Drugi kraj stavite u staklenu ili plastičnu posudu. Jednostavno namestite tako da sok kapa u posudu. Neko se snalazi tako što teglu ili flašu veže za drvo. Za nekoliko sati ili od jutra do večeri posuda bi trebalo da se napuni. Kod velikih stabala je moguće sakupiti i 5 litara soka. Sa druge strane, neki proizvođači kažu da ne treba uzimati više od 3 litra soka po jednom stablu. Kada ste završili sa uzimanjem soka, rupu treba zapušiti. Najbolje kalemarskim voskom, a neki koriste još drvene klinove i tiplove. Kroz godinu dana, a po nekim izvorima kroz 2 godine, može se ponovo uzimati sok od istog drveta. Sok nikada ne treba uzimati od mladog drveća, već od velikih stabala. Upotreba, čuvanje i doziranje soka od breze. Sok od breze je osvežavajući napitak direktno iz drveta. Ukus je veoma prijatan. Sastojci iz soka od breze koriste organizmu. Ovaj sok sadrži minerale, vitamine, šećere, aminokiseline, proteine, enzime i druge važne sastojke. Sok od breze čisti krv, jetru i bubrege. Dobar je za probavu kod alergija, reume i vraća energiju. Ovaj ukusan napitak osvežava i krepi. Preporučuje se sportistima, rekovalescentima, deci, ali i ostalima. Može se koristiti i za spoljnu upotrebu, odnosno da se nanosi na kožu i da se umiva lice. Sok se čuva u frižideru do 7 dana. Pije se 2 čaše dnevno za odrasle i 1 čaša dnevno za decu. Ovo je dar koji nam priroda nudi i koji treba iskoristiti. Srećan je onaj koji ima brezu na svom imanju. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com. A ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.